Kisang balang beper ke jela kilapan sengau ba kejengnya kendu bat menteri ketanat ki kampo yang ke Sarkar Pedeng u Amit Shah ha kesing sejan kalong kejeng nyoben ya kejat benriu terai muluk na ba syam laang watang si kentin ru habayedei bat kamat halor ke ina lain pemin habaya kren ba kilap thai khubor hadin kejengnya kendu ba usha u presiden ke KSU usamla lambok starwell malngar ulong ba menteri ketanat kampo yang ke Sarkar Pedeng ula susngap ya ke ke ba kisang balang kilabatai habayedei ba kejeng kwa ban penrekam ya ke lain permit hapok ajela Henry kamsim na dan kanu ke jingkular na kaliang jong u halor kate bendam aswabang kren ya ke bang ya hiru singin pergumau kandai trip pra khat kandai do phongot kinong thawan sukar jela da pas solution official solution kata de inde do pas tapi pas usbiat madan madia ande de takinong thawan do ka ba jela ku kita kun haporowan support jingalang komisi fi nanti banjur edibit kambnya halor kane kita Ndai filastik ni ke wajia tu jangan langkau NC. Entah kasiru untuk batai syai kalong ba. Nakaliang menteri kampoyeng Sarkar dia la susap ya ke bengi batai kajing kawa jongi ku kisang balang bat jong kejala berkoi halor IP ndai. Kamdan kanu kajing kular bat kamdan kanu komitmen baidai ka IP isu. Bat ngakran da ba syai ba kani kadai ka big insol ya literally trembluk jong kejala jong kejala ko. Namar lada sistem tam lepas kita ke resolution semalak ban ay tang sikentin pan tangnya ka ay ganong rem ne ka stand jong andien government halor ka ILP issue tang kata malak ban juga sa ke pen kenir komle komblong iba wat yakin reformat sum lakin na kaliang jungi kumsang balang misa syong man pakhat mixing e benya sotu kadang kene pandemic muntah handai virus ber kejap ya kejap jadi jelai ber koi hak panwat bagi jong doa ini semua. Nakaliang presiden ke FKGGP uba Wilbert Rani hapapun kemau bakani kadai kesin kebalai bagi siang balang kilaya kendu yusha bar ulaong bahakani ke kenti kilakmi lenti maun kurar AA. First meeting kadai for the leave, second meeting Shalom, and this is the third meeting. Akadi third meeting in I expect ba he will assure us something. Nakaliang jong Home Minister. Kabakam singsi juju kalong ba la assure ini ba kata meeting ke begini kudu at least minimal ke for 20 to 25 minutes. Andai benar lagi. Akran tangwe but darang imut pun keren yang kian la kaju isu minum isu punya keren benar debate. So that's fine. And we expect something from the Home Minister. Kumjuru Chairman ke Confederation of Meghalaya Social Organization ubak Robert Jun Kharjarin uloong ba usha ha kajing sisa udi ban pensai bat batai ya kanong rim jong Sarkar India halor kajing slam jong ka ILP bat open power ba udap da kajing songsi sikadai e halor kajing le usha. But the main agenda, which is ILLP, he did not give any assurance, he doesn't give any commitment, and in fact, he doesn't even say a word. He doesn't even tell us why there is a delay. He doesn't even explain to us the stand of the Indian government on this issue. So this is not acceptable. We are very disappointed. This has led the moral of the indigenous people into the state down once again. And actually, we expect better. Even after waiting for almost 2 years, actually we expect better than this, but nevertheless, such a thing did not happen. And as Balam said, that we are not happy. This is a big insult to the indigenous people of the state as a whole, and we can't allow that this kind of situation happening again and again in our own state. Hakaju upor presiden ke hinyau trap National Youth Front ubak serenbla uloong kani baro kadai tang kejingwan kai jong usha sesora bat kam dalam kanu ke benta kaba udawan ban simkhia ya kamat halor ka ILP. Kali tang kejingwan kai jong usha sesora kam dalam kanu ke benta kaba udawan ban simkhia ya ka isu kaba kum kisang balang kum Sarkar kum jai beriung ikwa ya kata kejing petrikam ka ILP. Maksudnya rong hapo ngila sutu ya kata ba ni pasang banyak kena ya kata jington kami ka ILP hindai kaba penlungok kalau nakaliang siam ru intervene bala keren way labiang nakaliang Home Minister ru intervene bala keren way labiang sutu hindai ka ILP kamput tak jingkeren dong way kombinong elam tambalang midon sibun ki poin banyak peni ya kaba uni Home Minister ru cuma ila dengan keren lasuang kata fidan gue isu villa penikaran wilayah keren tu jago border isu wilayah keren tu schedule but kebami ila sinto jong chief minister ni kalong ba
the Home Minister will examine this matter. Andre kaba phala ba tolong nakaliang Home Minister si continue kami ayu le anor kini issue ibang le keren ke kamot kani ke jingwan temo mecha kani kenti ke pemerintah wat hadin bola panap ingi kato kani benai ha jingwan temo ko hado kalong le nai ni show ba kalong le nai but kam simpoi ke discussion ke ba kabantai ya kalawai jom jalan